Suya pala. Welcome, Kenny King Infomix. Infomix. Yes. At akakitso naman, kaya biya ko lang yan, yung bandang Kapatad. Yehey. Maya pa Maya Eldopo. pa, Eldopo, kaya ko nga. Yes. Pauras. Nanong lagyo ng maka-stripe of black? Yung lagyo ko po ay Jomar. Jomar, Ako'y Harvey Kiwa. Harvey, and Ako'y Bin Bondok. Bean. Yes. No karnya may nibatan ng lagyong Kapatad. Bali itang lagyong kapatad, may biyaya kaya kaming founder Among Ronicaw. Bali ibig sabihin na nito, literal na salitang may kakapatad. Mag-start sa yung grupo mi anyang first Aslag Kapampangan Songwriting Festival. Anyang 2006. So, datang songs mi individually may nyang butla, yung first, ako second, yung third. And then from there, ayisip na rin kaya kaming elders, si Tito Ben, si Tita Deng, Tito Roland, si Father Ronicaw, na tetala gawang group din. Bla mo, all male Male group. singing group. Pero kapatad niya. Ali kami. Kapatad Wa. kayo by heart. By Nagkakapatad kami kay Aslag Kapampangan. At saka pare-pares kang mapogi. Kaya Bali kami di Alino, kay VJ kami first boy group kaya katamong probinsya. Yan eh, bala mo niya magkanta kayo. Darandaman ko rin Boyzone at saka Backstreet Boys. Uy. Pero Kapampangan la kakanta, di ba? Kapampangan version. Original Kapampangan songs na talaga Kapampangan ito. songs lang. O, malarag mong kutang pila na kayong edad. Ikaw, mag-umpisa kayo. Ako, 20 plus ko mo. 20 plus. 20 plus na nga rin. 20 plus. Ako rin 20 plus. 20 plus? 20 plus. Para fair nga, para pareho kaming 20, 20 plus. Sino Wow. peka anak kaya kayo? Ako. Ay, yeah. Ako, Actually, ako talaga. O, ninong peka Miracle fans kaya kayo? Para pareho. Yeah, para pareho. Pare-pares. Alitang ating masikan palakpak. Aliwala kasi ring kain mi, ing market mi. Oh, Yeah, naning ating kang lalawin portion po tang magkanta ka makanyan. Iya, ating niya naman dalawang lalawin. Wa, depende kayo. Kanya-kanya kaming diskarte karas kayong stage yan. Timo, ba't siya magkanta, no? Ba't Balo- siya tingkay ngikita... Oh, balo, no? Yan, balo mo, malal VJ, kayo ing makatutok. masanding kasi kayong gaya may pota mag-perform kami. Bala mo, reach out bilang ang ng klaseng crowd. Mapamatuwa, mapa-middle age, mapading anak. Kasi, balo mo, bibihira mo talaga, sabi ko pin, since first original boy group kami kayo ng probinsya, bala mo, sa biklareng tao, ketang aluang klaseng talents, netang makanya na talents, bibihira mo itang grupo lang, lalo na all-male groups, tapos original Kapampangan songs na ba? Anya, ganaganang kay, ganaganang crowd, kakay, reach out. No, karon ko mo usually tutugtug ating regular. Atin, regular Bars? keng kay. Ay, pwede na ako mag-invite ngayon kung no karon kayo regular tutugtug. Keng banyo mi balang. O kaya album mo. Ali, balik atin kami, may kapag-release na yung Aslag Kapampangan karetang first album mi. Actually, mag-release kami ketang Aslag Kapampangan 1. Ating kaming 10 cuts ka rin, 10 songs. Karin kami mag-start ngan, ketang Aslag Kapampangan 1. Tapos, magkaroon kaming Aslag Kapampangan 2 na atin namang temang about environment, about kayong Mother Earth. Tapos, may kapagkamapla idea dila Tito Ben, dila Kong Roland, dila Father Ronnie, dila Tita Den, ketang album ming Kapatad. Ating kaming album, all original Kapampangan music, 5 cuts. Awa. So, ayan. Kapatad yan naman Oh, tayo wow, wow. dito. And not only that, may kapag-release kami rin last year kay Aslag Kapampangan Christmas album. Kapampangan Larin Deta. Anya, kami ako, din kaya katamong kabalan, buri ko lang agkatanan na antabayanan niya ulit itang kaya kaming ining daratang kapaskuan, malapit ning Pasko na ating kaming i-repackage miya po itang kaya kaming Aslag Kapampangan album, Christmas album. Yes, and atin kaming Yarvi, ito yung maya pabalita. Ing maya pabalita mi. Kareng pepalwal ng dakal albums ng Aslag na. Piyabe-yabe tala retang hits na. Wow, So wow. palwal tayan. Bali By best next of, month. Aslag By Kapampangan. next month. May compile awa. So, ang may tabayanan compile ka rin ang egan-egan ng album ang ni-release. Kasi may kaapat na kaming album ding Aslag Kapampangan, including the K4AD. Palwal kaming guy as best of Aslag Kapampangan songs. Wow, talaga. May kaapat na kayong album na. At madiyan ko tang kapila niya may pisawari ing Kapatad. Nanong banwa? 2007. 7. Utapin na 2007. ICP-sip da rin elders mi, ring binuking Aslag na bateta mo magbuong Kapampangan male group na tas total
may kilala na kami, makanyan, tsaka at sunitang banding. So, ay isip-isip dapin na itapin, buwan danitang kapatad mga yan. Madakal kami kay ka-members din aside from kareng kapatid. Dakal katamong kayabe o dakal tamong local artist kay Aslag Kapampangan na talagang mamayagpag. Kilarangan na ning musika at the same time, di nga ganaganang kanta nga reta, metong lapani batan. Nung alwaking kaya kaming pekatatang. At suya yan again. Ibig Ben. Yan. Yes, Pasalamat yun kami kaya kasi uli na nitang detan talagang original songs. Makakaila talaga. Number one talagang apag maragul mi ito. Makatalalang puso rin. Oh, wow. Oo naman. Tsaka itang bala mo, talagang proud ka na ika, metong kang Kapampangan. Oh, si Guwape naman. Oh, tiko pang last ko tang namo. Kunyari, nanong advice yung kare mong bisang maging future Kapampangan boy bands? Ayan, sige, Yarvi. Nanong... Sige ako. Para kareng bisang maging singer, kaya lalo nagkakatama. Basta tuloy-tuloy mo nung ating kayong talent kayong pamagkanta, pamanyulat, makanya tuloy-tuloy mo yung gagawan nyo. And then dakal naman ngayon yung grupo na sisibol kaya katamong balen suya kaya ning Aslag Kapampangan na very willing la talaga na sumaup kaya katamo. Yung kalupami, so sinopan kami na express mi kaya kaming passion. Kaya pamagkanta, pamag-compose na. So ita mo, mag-practice kayo, and then magpakilala kayo kang Tito Ben, iskasa po, tang si Simba or kayong mall, ayan. Magkanta kayo kayong harap na. Tuloy-tuloy mo, para yung passion nyo. Ita mo. Ay, Sir Ben! Yay! Yan, yapin. Apin yan, Ito, apin yung ito. pekatatami. Yapin the man. Wait upin, tsaka dapat, itapin, nila tutok lang, ipursue mo na nung talaga itang buridang gagawan, nung talagang pamagkanta yan. Ito tutok lang. Tsaka, syempre, dakal-dakal, pangandi, ang pong pasensya, kasi, namang kagad-kagad, miras ka kitang makantang buri mong abutan. So, dakal ka pa dalanan na kasakitan. Mo kagad-kagad, reach may itang buri mong abutan. Nga, dapat, dakal pasensya, pon dakal pangadi. Wow, story ito. Para dapat ating ang passion. Diyan pa magkasakit kayo mo panandaman ng ating ang passion. Ayan. Ay, kanya mo naman pakiramdaman ita. Dakala salamat kaya kayo din damyunak Dakal salamat din. kabarangay rin kaya katamong kapatad. Yan. Ibin, natin mambunin sa Hala, Philippines. hali.